E assim, aqui todo dia, a TV põe Sulus, riba um distrito e aqui tem quadro de celebração de nossa himno e bandeira. Agora nós apresentamos o distrito de Paradera. Nos chiama un caloroso bombini nel barrio di Paradera. Paradera no es un distrito oficialmente, sin embargo, no se incluye Paradera como un barrio porque era mencionado mescos con un distrito. Es un parte íntimo y tranquilo de Aruba. Conocí para su parte, entre otros, sumamente romántico y relajante, situado en corazón de Aruba. Literalmente, Paradera está central para comunicar con todo otro distrito. Nos está abriendo que piedra que marca una presencia inconfundible de nuestra naturaleza. Mientras awen ang takeir un par de metros más leu, ta varios viajan na sa pronk Riberetonda aqui. Es un marca a entrada pa Paradera. Un vista bastante común de distrito que queda net me de nos isla. Es un más tranquilo y es un que conoce más formación natural. Herencia que nos porta orgulloso de je. E aruak nang kute promenan pa Aruba a bisita Ayo Rock Formation y así na marca ng pintura de barangka ng Diorit, kute awor ta visible. Actualmente nantarondo na pong harding bong manteni, e harding tropical kumata ng lokal ta senaryo pa varios grupos kuta bisite, seya pa simplemente cairo y disfruta de Aruba su naturaleza. Papiano di formación de barranca, nos porbisa ku remarkable ta kudeng cercanía. Pa norte Hoiberg, nos tatopa que formación kasi bari. E barranca ng aki rondo na pong harding kuta inspira paz y tranquilidad y dadunabe opción pa llegatene parte más arriba pa disfrutar de panorama di nos isla. Yung edificio ku sigurta halabo atención for di punto aki, te misa di Paradera. Na Paradera, mescos cultura outra parte de nossa isla, é comunidade católico te son de mais grande, pero tem algo que te sobresali de Paradera, em especial de barrio de Piedra Plata. Nos está papiando de comunidade protestante, onde quer que na mais visitar depois de som de playa. Quero de Paradera tá um prazer. Se você me caminha for de banda de missa de Paradera, siga by direção de Babém, boloto pa Cerro Cristal. Aqui nang, hopi di nos antepasado nang, agana ng pang, cobando cristal fori den piedra. Na camina pa Natural Bridge, por goza de vista espectacular, que te inclui a ruína ng Diora de Bushiribana, que ta parte de história de nos país. Bana de fosfat na 1824 a descobrir e exportar oro. Sin embargo, ta petróleo ta lo que realmente atrece prosperidad. Siguiendo da nos costa nang, e Natural Bridge ta de atracción principal pa hopi década. E Turibanda ta forma pa Coral Limestone. El landmark aqui a collapse dia 2 de september de año 2005. Pero naturaleza sigue traja e tem brug natural net banda de promé que te conheci caba e visitante não por seguir goza de outro Natural Bridge na Aruba. E assim nós está abrindo o Simão de Paradera, um distrito que ainda está rico na natureza e ademais com aire super fresco. E por considerar a horse country de Aruba. For di Rancho La Ponderosa, Genevieve Donata, pa Notícia Noche. Los colegas. Danke John, siguro algo Inata ta, sumamente... trote ka logo mi Así de ver.